идома. умеди ҷамшед дар шаби аввал ба боди фано рафт. баробари иваз кардани либос ориф магнитофони хурдакак, як шиша арақ ва қутии сигаро аз сумкааш гирифта ба ошхона рафт. ҷамшед намехост ба меҳмон халал расонад. аз ин рӯ хеле ба бозгашти ҳамкораш интизор шуд. аз ошхона фақат садои ғамангези аҳмад зоҳир ба гӯш мерасид. бимонай шаб ки торикиву бедорӣ дилам хоҳад, дилам хоҳад. биравай маҳ ки андӯҳи шаби тори дилам хоҳад, дилам хоҳад. биранҷону бинолонам, бигирёну бисӯзонам, ки сӯзи ашку оҳу нолаву зори дилам хоҳад, дилам хоҳад. гаштаву баргашта ин суруд садо медоду маънои он гӯё ҳушдор медод ки ба шунавандааш халал нарасонанд. ниҳоят хоби ҷамшед бурд. субҳ бедор шуду журналистро дар хона надида ҳайрон шуд. ба ошхона рафт. ориф сар ба рӯи миз гузошта хобида буду шишаи арақ дар кунҷе мехобид. аз дуди сигор ҳавои ошхона ба дараҷае вайрон шуда буд ки дилро беҳузур мекард. ҷамшед лаҳзае ба ин манзара дида андӯхт. намедонист чӣ гӯяд, чӣ кор кунад. нахот фарҷоми шӯҳрати рӯзноманигор чунин бошад. нахот журналисте ки бо қаламаш аз рӯҳи зиндагихоҳу нерӯи ҷавонӣ зиёд мегӯяду ҳамаро барои зистан таҳрик месозад, худ чунин рӯзгоре дошта бошад. посух ёфтан ба ин суолҳо душвор буд. аз ин хотир ҷавон тирезаро кушоду чой монд ва банди 100 хаёл ба хона баргашт. ҳар шаб ин манзара такрор меёфт. ориф қариб ҳарфе намезад ва дӯст намедошт хомӯшию танҳоиашро халалдор созанд. вале ногаҳон ҳодисаҳо чунон печ дар печ рух доданд ки таҳаммули он барои ҷамшед сахт душвор буд. аввал аз Неъматулло чунин хабар расид: куштори духтар рӯзи 13 июл сурат гирифтааст. ҳамон рӯз садои фиғони Хатиҷаро ҳамсояҳо шуниданд, вале касе ҷуръат накардааст ки ба кӯмак шитобад. ба он хона даромадан ва баромадани марди қадбаланди таноманд то сари сафедрӯйро чанд кас диданд. дар дасти мард сумкаи кӯҳнаи фарсудае будааст. ин номаро як ҳамшаҳрии ҷамшед оварда ба Ориф, ки он рӯз барвақттар омада буд, дод. нома саркушода буд ва маълум буд ки Ориф онро хондааст. Ориф ҳушёр буду бо хавотирӣ ба ҳамкораш менигарист. ҷамшедро ин ҳолати журналист яккаме ҳайрон карда бошад ҳам чизе нагуфт. ҳарду муддате хомӯш монданд. ниҳоят Ориф сумкаашро пеш кашиду аксеро бароварда ба ҳамхонааш нишон дод. гап сари ҳамин духтар меравад. ҷамшед якбор аз таҳайюр парида хест. ин акси Хатиҷа буд. фақат дар сурат ӯ хандон буду фарбеҳтар ва пироҳани дигар дошт. шумо Хатиҷаро мешиносед? Ориф ҳарфе назад. суратро рӯи миз ҳаво дод ва либосашро пӯшида аз хона берун рафт. дар дили ҷамшед ҳазор андеша пайдо гардид. ӯ танҳо ин ҳодисаро чашмдор набуд. ногаҳон ба худ омада сумкаи журналистро пеш кашид. шояд маълумоти дигаре дар бораи Хатиҷа пайдо кунад. аввал албоми ғафси суратҳоро баровард. дар саҳифаи якум он билети самолётро дида варақ зад. Орифи Фарҳод 12 июл аз фурудгоҳи Домодедовои Москав ба шаҳри Гагарин омадааст. андешаҳои тираи Ҷамшед якбора равшан шуданд. Хатиҷаро рӯзи 13 июл куштанд. дар ин вақт Ориф дар Гагарин буд, зеро расулӣ гуфт ки ӯ як ҳафта пештар аз омадани Ҷамшед аз ин шаҳр омадааст. номаи Неъматулло, марди қадбаланду таноманд, то сару сафедрӯ, сумкаи кӯҳнаи фарсуда дошт. ғайриихтиёр фарёде баровард ҷавон. ин мисоли як оҳи аламноке баъди шунидани хабари марги шахси азизе буд. охир чӣ қадар боварӣ, меҳр, эътиқод дошт ба Орифе ки далели қотил буданаш пешорӯяш мехобид. бемадорона саҳифаи дигари албомро гардонд. не, дигар таҳаммул карда наметавонад. дар акси дигар Хатиҷаи хандон дар оғӯши Ориф. сурат дар пеши чашмонаш чарх зад. ин ба асари зарбае буд ки ба пушти сараш хӯрд. бо азобе паст гаштан хост, вале мадораш нарасиду рӯи албом афтид. ҳангоме Ҷамшед чашм кушод, эҳсос кард ки сараш сахт дард мекунад. хост бархезад, вале дасту пояш ба кат сахт баста шуда буданд. пардаҳои ғафси хона имкон намедоданд ки рӯшании берунро бубинӣ. аз ин сабаб намедонист соат чанд шудаву чанд вақт боз хоб аст. Орифи сигор ба даст вориди хона шуду оромона
گویا هیچ واقعه رخ نداده باشد به جوان نگریست. من میخواستم تو رو همین خیل گذاشته روم، ولی این تلگرام مجبور کرد که صبر کنم. شوهر خدیجه عارف فرهاد همون ژورنالیستی مشهور بوده است. حالا وای در پایتخت می باشد. احتیاط شو، اگر او با شخصانی در گگرین بوده علاقه داشته باشد یقین از پای تو می افتد. جمشید حرفی نگفت. این معلومات نعمت الله برایش نویگری نبود. عارف از جستجوهای او درک یافته و با نیت نابود کردن وی حالا در نزدش است. عارف گویا این خیال جمشید را خوانده باشد، با آوازی پست گفت: لیکن شما خطا میکنید. خدیجه را من نکشتم. خدیجه را من کشتن میخواستم، ولی از من کسی پیش دستی کرد. من از جستجوهای شما هم بخبر بودم. این روبرو شدن ما تنها تصادفی است و بس. اما در چشمان ورمیده عارف آتشی کنجکاوی درخشید. برای من جالب است تو به این ماجرا چگونه وارد شدی؟ دستم را کشا. به جای پاسخ با علم نال جوان: قاتل، چرا دروغ میگویی؟ عارف خاموشانه نزدیکت آمد و اول دستان بعد پایهای او را کشاده کمک نمود تا برخیزد. بالشت را به پشت جوان گذاشته از روی میز پیاله قهوه گرم را با وی نوشاند. بعد کرسی را پیش کشیده رو بر روی جمشید نشست و با آواز لرزان خطاب کرد: بگو جمشید، آخر خدیجه همسر من بود. پپکه مرا ده. جوان احساس نمود که وقتی صحبت آشکارا رسیده و تقدیرش به دست این مرد حل خواهد گردید. او از درون پپکه نامه های خدیجه، عکس و پولها را بیرون برآورده با آواز کنده کنده به نقل شروع کرد. بعد آنکه جمشید در پایان قصه‌اش آنچه را که از پاسبان درباره مناسبت عارف و رسولی شنیده بود حکایه کرد و سخنش را به پایان رسانید، خاموشی حکم فرما گردید. تنها از کجای صدای نامرتب تیرپرانی به گوش می آمد. عارف مثل مرده بود، حتی میژه نمیزد. اقرار میشوی که قاتلی؟ غضب‌آلود صدا بلند کرد جمشید. نه، آرامانه پاسخ داد همصحبتش و از آشخانه شیشه عرق کشاده را آورده به پیاله قهوه آلود ریخت و با یک نفس نوشید. 1 2 3 قدح پی قدح. شیشه خالی سوی غیل دو عارف با چشمان اشکبار به جوان نگریسته با آواز پیچراسی گفت: خیریت، حقیقت را فهمیدم. دیر شده باشد هم. و یک باره به خود آمده با آواز شنوای پرعلم خطاب نمود: اکنون تو به قصه من گوش کن در جان. شهرت بر وقت مثل بعضی ها مرا هوا بلند و مغرور نکرد. من شهرت را چون امر طبیعی قبول میکردم. شاید به این خاطر بود که در گگرین هم تیز انگشت نما شدم. اصلا شهرت را من تنها برای مبارزه با منصبداران و پولداران استفاده میکردم. ایشان را با شنیدن نام من لرزه در اندام می افتاد و این حالت به من کیفیت می بخشید. من در درس ها قریب اشتراک نمی کردم، ولی از همه پیش بهایم را می گرفتم. با خدیجه که هم سبقمان بود روزهای اول قریب حرف نمی زدم، زیرا شیار من چنین بود که دختر زیبا منبع همه فتنه و بلا است. اما دیر نگذشته آوازه شد که دکان فاکولته به خدیجه چشم علا کرده حتی خواهان مشروقه شدن او می باشد. این آوازه مرا وادار نمود که به خدیجه با دقت‌تر باشم، چون که دکان را سخت بد می دیدم، هرچند پیش من همیشه دست پیشی برداشت. خدیجه را به خود جلب کردم برای من چون واسطه قصاص گرفتن از دکان حساب می شد. در این راه به دشواری دچار نشدم، زیرا دختر کیها باز می خواست با این گونه ژورنالیستی مشهور از نزدیک آشنا گردد. 2-3 صحبت کفایه بود که او دیوانوار مرا دوست دارد و همه صد و دشواری ها را پشت پای زند. من به بخت سیاه هم شخص گبدان و در عشق بازی هنرمند بودم، لیک دیر نگذشته احساس کردم که به خدیجه مهر بستم. عشق ما زود افسانه گشت، ولی والدین دختر نمیخواستند دخترشان را به جوان بیگانه نوابسته از شهرتش دهند. والدین من هم در سر این اندیشه بودند. متاسفانه در عشق بازی من و خدیجه الکی همه سرحدها را عبور کرده بودیم و او حامله شده بود. مجبور شدیم به روزگی والدین عقد نگاه بندیم و توی کنیم، ولی بعد پیوند ما در روزگارمان دوره مصیبت و بدبختی آغاز یافت. جنگ شهروندی شهرت و آبروی مرا در یک روز به باد فنا داد. والدین من به افغانستان گریزه شدند و با من تنها خواهرم که برای داخل شدن به مکتب عالی به گگرین آمده بود ماند. آنانی که
камбудиашонро мегуфтам, ононе ки ақлу савод надоштанду аз ночорӣ то ин дам пешурӯи ман даст пешӣ бардоштанд, алайҳи ман шӯриданд. ҳама маро таъқиб мекарданд, ҳам низомию ҳам авбош, ҳам ҳампешаву ҳам ҳамкурс. зиндагии ман дар як чашм задан ворона гашт. илоҷе ғайри фирор надоштам. хатиҷаро бо кӯдаки дар батнаш будаву хоҳарам гузошта ба Русия рӯй овардам. касеро намешинохтам. танҳо бо пули кондитсионери кӯҳнаи рӯзнома овораи мулки ғурбат шудам. бозорҳои Русия қонунҳои худро доранд, махсусан барои тоҷикони зиёӣ сахт душвор аст. мане ки касе наметавонист ту гӯяд, аз шунидани номам ба бадани вазирон дар ватанам ларза медаромад, нек фаҳмидам. то ин замони ғурбату оворагардӣ ба зиндагии мардум танҳо аз паси оинаи утоқҳои барҳаво нигаристаам. тӯли як сол ба зур барои шиками худ нон меёфтам. панҷаҳое ки ҷуз қалам ба ҳама чизи дигар ноошно буд, ба хотири шикам ба ҳама кор одат карданд. ба оробакашӣ, дуздӣ, қиморбозӣ, занозанӣ, партову ахлотғундорӣ, савдогарӣ. аммо дар бозоре ки ҳама чиз хариду фурӯш мешуд, ман чӣ шахси беҳунаре будам. дар бозорҳои рӯз мафҳумҳои раҳм, виҷдон, номус вуҷуд надоранд, лек ман ҳеҷ наметавонистам ин эҳсосҳои дурӯғинро аз худ ронам. муддати як сол ман 2 бор қарз гирифта ба Хадиҷа пул равон кардам, аммо пулбарандагон ба ӯ ин пулро надода хӯрдаанд. бо Гагарин алоқа набуд. аниқтараш на ман телефон доштам, на хонае ки Хадиҷа месист ва ҳам каси дилпури ошное дар Гагарин надоштам. шабу рӯз ман дар бораи азизонам меандешидам. ниҳоят кори ман омад кард. як нафаре ки боре барои ҳақиқатро барқарор кардан барояш кӯмак намуда будам, маро дар бозор шинохт. ӯ роҳбари қиморбозони бозор буд. барои ман вазифа муқаррар кард. аз субҳ то бегоҳ дар гӯшае менишинӣ ва қиморбозон пули бо фиреб аз мардум гирифтаашонро ба ту месупоранд. дӯсти қиморбози ман замоне ки мешинохтам инсони бовиҷдон буд, вале бозорҳои рӯз чашмонашро ба зиндагӣ кушоданд. аввал азоби зиёде кашида, ниҳоят роҳи зиндагиашро меёбаду аввал қиморбози оддӣ, баъдтар бо корчалонияш мавриди боварии хоҷагон гардида роҳбари онҳо мешавад. рӯзе баъди он ки пули хубе ба киссааш афтид, маро ба хонааш таклиф кард. ӯ нав хона гирифта буду танҳо мезист. он рӯз 2 нафар духтарони ҳамкорашро даъват кард. нишастем, нӯшидем ва чун ман аз Гагарин ёдовар шудам, қиморбоз чизеро ба ёд оварда ҷомадонашро кушод ва бо тамасхур чанд дона суратро берун кашида сӯи ман партофт. бо ин беваҳо бо як дӯстам дар меҳмонхонаи лоҷвард будем. истироҳат кардем, лекин вақти ҳисобу китоб шефашон хеле ғоратамон кард. ин расмҳоро худам гирифтам. кай вақте рафтӣ, инҳоро албатта ёб, пушаймон намешавӣ. хун дар рагҳоям ҷӯшид. дар ин расмҳо Хатиҷаву хоҳарам нимӯрёну маст ба ман менигаристанд. қиморбоз ҳаргиз эҳсос карда наметавонист ки ман дар чӣ ҳолат будам. ӯ гумон кард ки духтарон, зану хоҳарам ба ман сахт писанд афтоданд. аз ин рӯ коғазеро сӯи ман партофт. ин рақами телефони онҳо. Гагарин равӣ, занг зан, худашон меоянд. ҳамин қадар дарё дорам ки ин коғазро ба киссаам андохтаму ба ошхона рафтам. аввал мехостам худро аз тиреза партоям, вале шишаи нокушодаи арақро рӯи мизи ошхона дида бо дастони ларзон кушодам ва то қатраи охирин нӯшидам. баъд сӯи тиреза рафтанӣ шудам, аммо фақат қадаме гузоштаму афтидам. аранге ба гӯшам овози қиморбоз расид ки кадоме аз духтарони он шабаро тасалло медод. ӯ кайҳо боз нанӯшида буд, барои ҳамин сахт маст шуд. ҳеҷ гап не, ҳардуи шумо имшаб бо манед ва қаҳқаҳи мастонае. рӯзи дигар ҳангоме бедор шудам, дар хона касе набуд. аҷиб ки аз андӯҳи дирӯза дигар дили ман дард намекард, фақат мехостам бинӯшам. ба зур хестам ва аз яхдон шишаи арақи кушодаеро гирифта ба қадаҳ рехтам ва нӯшидам. дарди сар каме рафт гашту фикрам равшан шуд. аввал хостам ба бозор равам, бо нияти он ки фаҳмам пул дорам ё не. даст ба кисса бурдаму рақами телефон берун омад. саросима бархоста сари телефон рафтам. баъди ним соати зангзанӣ гӯшакро касе бардошт. алло, овози хоболуди мастонае ба гӯшам расид. ман Ориф. кӣ гап мезанад? хоҳарат. бо зарда аз он сӯй ҷавоб омад. лаҳзаи худро гум кардам.
خواهرم هرگز با این سردی با من حرف نمیزد و هم مرا تو نمیگفت. علمم کرد. گوش کن، تو چیکار کرده میگردی؟ به من معلوم. به نام خدا همین که رفتم. او با تمسخر حرف مرا برید. اول زنت را تهدید کن و مرا به این راه برد. بچت را هم نابود کرد. به من میبد کارت نباشد. گوری تو جدا، گوری من جدا. فهمیدی؟ فسیا. خواهرم گوشک را پرتافت. گوشک تلفن در دست مثال خیال گم کرده چقدر ایستادم نمیدانم. فکری خودکشی از سرم دور شد. من باید قصاص ناموسم را از خدیجه میگرفتم. او در دنیا همه آر و ناموس مرا برباد داد. خواهرم فاحشه، فرزندم نابود شده. والدینم در غربت، نمیدانم چی حال دارند. باید روم به گاگارین. دیگر راهی را نمیدیدم. بعد آنکه بلیط گرفتم باز به گاگارین زنگ زدم. گوشک را خدیجه برداشت. شناختی؟ پرسیدم من. نامرد. آواز خسته و بدرد پاسخم داد. من همش را میدانم. تو فاحشه. گوش کن. یک بار آواز خدیجه آهنگ قطعی گرفت. خواهرت نابود شد. انیقترش او را کشتند. مرگ من هم شاید نزدیک باشد. بیا بعد میفهمی که عیب کیست. 3 روز پس روز 12 ایول من بلیط دارم. تو را با دستان خودم میکشم. با الهم گفتم. در جواب خدیجه گوشک تلفن را گذاشت. روز 12 ایول ساعت 12 شب من به شهر گاگارین رسیدم. در شهر قریب نقلیاتی نبود. به این خاطر در مهمانخانه فرودگاه جای گرفتم. 2 شیشه عرق گرفته تا قریبی صبح سرگم در دنیای اندیشه ها نوشیدم. از آن که روز خبر فاحشه شدنی خواهر و زن و مرگ فرزندم را شنیدم، هر روز تو از پای افتیدن عرق می‌خوردم. روز دیگر ساعت‌های 3 برخاسته زود چیز و چاره‌ام را جمع کرده از بازار کاردی تیزی خریدم و به خانه اجاره که با خدیجه میزیستیم رهسپار شدم. در وقتی به خانه وارد شدن می‌کوشیدم کسی مرا نبیند. در خانه نیم گشوده بود. در درآمدگاه یگانه نویگری تلفن نوی بود و بس. خانه خالی از آدم میتافت. به خانه خواب وارد شدم و جسم نیم اوریان و بی‌حس خدیجه در میان خانه میخوابید. راستی گپ در این لحظه یگان خیل احساس دلسوزی در قلبم پیدا نگردید. فقط شکر آن را کردم که کسی کاری مرا آسان نموده است. زود بیرون شدم. هنگامی از خانه بیرون شدن کیم کسی از نزدم گذشت. به فکرم کدام همسایه، ولی من اهمیت ندادم. به یک مهمانخانه دوردست شهر رفتم. هر روزی من مثل امروز میگذشت. آهسته آهسته احساس کردم که شهر دیگر نمیتواند مرا در خود گنجاند. شهری که هر خیابان، هر پیرهه آن خیالات غمانگیز گذشته را در انگاره های من بیدار میکرد. کسی را دیدن نمیخواستم. از همه میگریختم. شهر زمان عزیز برایم قبرستان را میماند. نهایت به پایتخت آمدم. شوکت رسولی خوب قبول کرد. گمان دارد که با شهرت من روزنامه را از نو سر خریدار میکند. من نمیخواستم تو را زده بیهوش کنم، ولی کیم خیلی احساس به من میگفت که خدیجه بیگناه است. این بیگناهی را چگونه باید اثبات کرد نمیدانستم. از این سبب تسلیم شدن نمیخواستم. خیریت ضربه سخت نبود و تلگرام در وقتش رسید. وگرنه من که نمیدانستم علمم را از که گیرم، شاید سری مستی و غضب تو را میکشتم و میرفتم و حقیقت روزگار خدیجه بدبخت تا ابد ناگشاده میماند. نقلش را به پایان رساند عارف. شنونده‌های عزیز، ادامه را در قسمت دیگر خواهید شنید.